Sad ću vam svedoka dopeljati da ste me udarili. Kišnja, škreblini. Udario me, ničim izazvan. Jednostavno je trebalo tu svoju snagu glupu koju ima iskaljiti na nekome i našli mene da se me usudi mladom dečka ili bi mu razbilo ove zube. Ili gebiska već ima. Sram ga može biti. Dotle smo došli, jesmo dotle došli. Na građane će se šakama. Fuj, to se zove fuj. That's all folks. Koga Nenad prijavljaju? Škarec. Broj, ne treba ti ime i prezime, nego broj. Nemoj. Dao sam ime prezime. Mogu pitati nešto sad, znate vi hodate sa pancirkom? Nenad Škarec. On je taj koji je. Matić je na 4 za sva postupanja policije. Treba nam broj treba. Gospodine Matić je Broj treba. Nenad Škarec, dobro. Nenad Škarec, dobro. Nenad Nenad Škarec. Škarec.